Danggen hidup. Ada peduli ke hidup. Paras semua udah semakin paras. Aduh, ini ada Bob. Sakit pasang bapu, aduh. Kenapa po? Aduh, pasang bapu sakit. Apa nih bapu ngeranang nih pasang bapu sakit nih. Aduh. Bah, Amalia nih po. Mati di nih po. Aduh, sinawang ini sakit pasang bapu bang ide kopi kiriman kaler nih. Aduh. Oke nih po, kabur rumah sakit apa kebalian po? Aduh, yen bapak sakit sing idang, bapak ke rumah sakit sing lah kartu bapak kadane kebalian, bapak aja aduh. Oh, namun gitu po, jani kebalian bo jani po. No, kenapa bapak sini tuh no? Ya tuh, no. Kenapa bapak sini nih? Kenapa? Sing tahu udah sakit ide kopi sakit kone basangnya. Nah, pasti ini kena bayi nih no. Nah, sabar po, jani ting-ting bo. Main no, main angkut. Nih. Angkut. Oh, bangka po ke jalan ini. On sasiastu jero, ampura niki mengganggu joget jerone. Yastu rayu sareng sami niki, napi ke berbang. Jero sane sungkan lurus. Oh niki jero, niki bapak nih nguno niko sungkan. Ini marong ngide kopi sik pan kalere mindang para sakit basangin nanange jang sing ngomong menang ke Jumat. Aduh, basang sakit saja, makin sakit basang aduh. Rayu nih semeton nih, yen bo mai jak tenang gen kak balian sapi kilang-kilang, mah tai duang keleng, santai kan jak kak. Iki ke kengken iki bapak dia niki jero. Nah jadi malu kes malu, jadi kau nak jadi malu di komputer kak yen ada jenenge lidu. Tuh jalan jenenge ya ada segar ben kak jening yang nah melu jening rayu tadi kak daftar maju. Kekeh nih. Dari petet kekeh. Men ngen ada nih gelam nyen. Adan papan tiange i bapo bojes. Tanggal lahirnya kudo. Tanggal 35 Januari 1999. Kau coba kak janina tahun lahir itu nah 35 Januari 999. Ye, sing ada tanggal lahir jelemo nih. Tanggal lahir jelemo tuh sing ada tanggal itu tanggal 999 kudo tuh. Cek bingung kak sing ada meneh di komputer kani. Di wenten jero. Nah niko pun tahun sani bener. Aduh, jakti di jero dan pidana orang pada ubuan dan jero. Oh bener ya sing terdaftar dini awak itu. Nah yani kekak ngemang awak tamu penggal segar ke dalam lapiana ala soma. Ini kak ngemang tamu. Jero, menurut penerawan jerongnya siapa napi niki? Kejakinya gerang napi kematian niki. Nah jani nah pengtawan jani kak transfer rawa panas ken ane gelam nih yen sing sajo ya panas do keadaan jero yen jani ya penawang ngateng nih jani kak transfer. Kak. Mas wajana mas. Mas wajana mas. Rayu. Jani kak transfer awa panas. Tahan nah. Nih awa panas kak aja nih pentawang. Cening. Tokyo. Ini awa panas pentawang damuh nih. Su.
Sup. Sup. Ini sing sup, ya. Sup. 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 Apa napi niki jero? Jero niki ngelian bebayi niki jero. Wah, ini cek hijau, pancing segar nih. Ini sakit gede nih. Wah, pesik kan nih idang nyegar nih pasien ini. Kengkene niki jero, Bang Idang ki bapak yang seger niki jero. Ini terawangka nih sing sakit kena medit itu tawang. Nih ternyata terawangka nih lemo sakit mah nih. Wangamah nih pokoknya nih. Wangamah. Ampuru jero. Yen asapun niki penyakit mah nikan jero kurang aman. Sapun napi niki obatnya jero. Jeneng dong sing nawang jani nak mualuk solusinya itu jak hilang sakit mah cening pengtawang jak seger rayu cening jak nyanyin. Ingat yang tuh warung ayu dau jalan raya bono yen itu beli nasi cening 5 tali jak matak nap bomisi si beganyol babi kecap misi lawar ngutang misi jak puas cening 5 tali. Keadaan tiang niki kena bebayi jero balian. Ternyata niki sakit mah. Jeneng kedan suk semua jero balian suk semua. Su. Oh, ini nasi baru ayam su. Nih jangan saja niki. Isi be genyol. Isi be urut teng pas niki. Di 5.000 pas niki jero. Ikan bo jadi po punya hilang sakit basangi. Sekap nih mau makan yang di warung Bu Ayu. Saja yan, sekat makan ini seger bener yan. Ini ada sampai ini oh enak nih. Seger bener. Warung Ayu, harga murah, rasa mewah.